cek sok satu. Pada tanggal 25 Mei 2026, Majelis Shalawat Nabawiyah Kumbuna menghaturkan salam pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan di pagi hari ini, kami bisa bersua dalam acara tasyakuran walimatul aqiqah Ananda Muhammad Sakir Mosarok, putra dari Bapak Jauhari dan juga Ibu Siti Hautijah sekeluarga. Salam tembang salawat Nabi, Majelis Salawat Nabawiyah Kumbuna bersama semuanya audio rental profesional sound system Putra Mandala Audio, juga diabadikan oleh teman-teman kameramen muda Kiki Record Video Shooting, diperindah dengan tatanan rias dekorasi Intan Permata menghaturkan satu salam pembukaan. Desir angin yang menerpa dedaunan biru sangat ala gelap. Di kediaman yang mulia Ibu Sadia Terjugen Simulje, Bapak ABD Hadi, terjugan Ibu Haja Mas Ama, Minaka Konkonan keluarga besar pihak besan, Majelis Salawat Nabawiyah Kumbuna menghaturkan salam pembukaan. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pagi hari ini, kita dapat bersua dan berjumpa tentunya di kawasan Tambakung Timur, salam sapa, salam jumpa bersama kami Majelis Shalawat Nabawiyah Kumbuna yang hadir dari pelataran desa tercinta
Desa Batu Putih kene tentunya masih di bawah pimpinan yang mulia Bapak Supriyadi. Kawan salam yang kami haturkan buat yang mulia Bapak Miss Nari terjungan Ibu Jumaiyah, Kong Langkong Sebelimat Kusi dan Bapak Asbat Ibu Sunahria, Bapak Abu terjungan Ibu Marsuki, Bapak Sunari terjungan Bapak Sumai Ibu Salama, Kong Langkong Semulia Bapak Jumat terjungan yang mulia kami haturkan selamat berbahagia buat yang mulia Bapak Jauhari terjungan Ibu Hotiga, Kong Langkong juga Bapak Musani, Ibu Rokaya menghaturkan ahlan wa sahlan di berkejamian. Keagungan dan keindahan alam semesta merupakan karunia dari Sang Pencipta untuk umat manusia. Maka terimalah persembahan dari kami senandung cinta Majelis Sholawat Nabawiyah Gumuna. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saya mikir di ngaleng ajunan arep ajunan panutan rahmat kebelasan dari pangeran oh nabiku
patenang moga apolong esok kenang. Abede kaajuna karep abede kabimbingan gelem kau dien setak karuan margena abe banyak kesalahan. Ya Allah salah benetusan Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi asyari wa daraji Atfatayai ratal alamin Ya uhailal judi wal karami. Putra Mandala Audio Kiki Production. Bisa abede kaajuna karep abede kabimbingan gelem kau dien setak karuan margena abe banyak kesalahan. Ya Allah salah benetusan Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi asyari wa daraji Atfatayai ratal alamin Ya uhailal judi wal karami. Satu putaran kembali kami haturkan Putra Mandala Kiki Rekod Intan Permata.
abede ajuna ngarep abede ka bimbingan dalam kaunian setak karuan markena abe banyak kesalahan ya Allah dukese nyona abdina nyap cap aing mata tak ekeresa saking benyana susah bila pon depan dekat ajal salah berdosa sapora Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi asyadi wa daraji Atfan dayani Ratan alamin Ya uilal judi wal karami bila pon depan dekat jalan salah berdosa sapora Sunnah Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Matur sakalagong Ustadz Samsul Arifin setong tembang cover Sarmila untuk panjenengan semuanya sudah berlalu pada kesempatan pagi hari ini. Seterusipun boten gola adona konfirmasi da semolja Bapak Jauhari otapaipun panitia selain manabi acara kadito bedi ikabi dedah tinggi. Matur sakalagong konfirmasinya calekine kadito bedi Rokiu firli wali walidayya walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira nyoon sapora aki abdina cukan kedua orang tua moga selamat oh di etunya cukan selamat akhirat Rabbi firli wali walidayya walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kiki Production Putra Mandala Audio. Jika teman-teman di kabupaten Sumatera dulu majelis salawat bagi juri berjegen majelis salawat Jumija ditunggu gabungannya bersama kami majelis salawat Nabawiyah Gugmuda. Bila enggak dekaring toa seraja pengorbanan tak kerasa nyap-cap aing mata warga beraja tosa sawo ke edu sapora
sateja salahlah bentusa Rabbu firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira nyuhun sapora aki apina cuken kadua orang tua moga selamat oh di etunya cuken selamat akhirat Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Putra Mandala Audio Kiki Production Bila engan dekaring tuan seraja pengorbanan tak kerasa nyap-nyap aing mata mereka beraja dosa samo ke due sapora sateja salahlah bentusa Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira nyuhun sapora aki apkina cuken kadua orang tua moga selamat oh di etunya cuken selamat akhirat Rabbil firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira samuka due sapora sateja salahlah bentusa Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Sallu ala Nabi Muhammad Salli wa sallim wa barik alaihi